Pozdrav prijatelji kanala Balkan Paranormal. Pre svega zahvalio bih svima koji su zapratili kanal. Bio sam veoma iznenađen kada sam ušao na kanal, video komentare i broj pratilaca. To mi je zaista motiv više za dalji rad. Hvala vam. Drugo, naglasio bih to da imam određen problem s grlom, hroničnog tipa, pa se ponekad dešava da teže govorim. I treće, eksperimentišem sa više softvera za snimanje i još uvijek nisam pronašao dobitu kombinaciju za glas, mikrofon, miksetu i softver, ali se nadam da ću ubrzo i uz vaše sugestije prevazići drugu i treću stavku ovog izlaganja. A sada idemo na priču. Početak 90-ih. Milan, momak od 20-ak godina, došao je iz inostranstva u svoje rodno selo nadomak Beograda u zoni Lipovačke šume, kako bi proveo odmor sa verenicom Sanjom. Čekali su da Sanja završi fakultet kako bi se venčali i nastavili zajednički život u inostranstvu. Bila je to velika ljubav koja, po mojim saznanjima, još uvijek traje. Milan i Sanja tokom odmora boravili su u kući Milanovih roditelja, a koji su također bili u inostranstvu. Izuzimajući komšiluk, odmah do kuće Milanovih roditelja nalazila se kuća Milanovog strica Živote i strine Mirjane, koji bi se našli Milanu i Sanji u svakom trenutku, baš kao i njihovi sin i ćerka koji su bili par godina mlađi od Milana i Sanje. Bilo je leto, vreli dani i sparne noći, koje su Milan i Sanja provodili zajedno. I baš zbog tih sparnih noći držali prozor u spavaćoj sobi otvoreni. Već nakon prve noći Sanja se probudila sa blagim i crvenim otokom na unutarnjoj strani desne butine. Nije joj bilo jasno kako je to mogla da zaradi i pomislila je da je u pitanju ili komarac ili pauk i time završila razmišljanje o toj oteklini. Došla je sljedeća noć. Sanja se tokom noći probudila. Osjećala je svrab na unutarnjoj strani butine i posegnula rukom kako bi se počešala. Tada je osjetila kako joj je nešto prošlo kroz prste. Od straha se trgla i tako probudila Milana, koji ju je odmah zagrlio i upitao da li je loše sanjala. Ona mu je ispričala šta joj se desilo. Upalili su svetlo, pogledali Sanjinu butinu i dalje imala oteklinu, s tim što je tačkica u centru otekline bila izraženija, kao da se nabola na trn. Verovatno je komarac, reče Milan. Ostavit ćemo lampu uključenu. I vratili su se na spavanje. Stoni sat je pokazivao 3:20. Sutradan su Sanja i Milan otišli do Sanjine kuće i njenih roditelja. Sanja je ispričala majci i babi ono što joj se desilo prethodne noći. Majka i baba se pogledaše i onda joj baba reče: "Kćeri, večeras se pretvarajte da spavate. Čim osjetiš da ti je nešto na butini, odmah upalite svetlo i uhvatite to, šta god daje. I ne ubijajte, već poklopite čašom. Ujutru neko će pokucati na vrata i nešto tražiti od vas. Dajte mu to što traži. Taj neko je ili poslao ili se prevratio u to što ti siše krv iz butine. Kada ta osoba ode, tog nečeg više neće biti pod čašom." Sanja i Milan nisu imali ni trunke sumnje u ono što im je Sanjina baba preporučila. I rešili su da tako i urade. Negde oko 22 sata vratili su se u kuću Milanovih roditelja, malo pogledali TV i krenuli na spavanje. Sanja i Milan držali su se za ruke dok su se pretvarali da spavaju, da bi kada dođe vreme Sanja jače stisnula Milanovu ruku. San je lagano padao na Sanjine oči i delovalo je
kao da je i Milan već zaspao. I baš u trenutku kad je Sanja htjela da upita Milana da li spava, osjetila je nešto na unutarnjoj strani butine. Stisnula je jače Milanovu ruku, a Milan je bio budan i odmah uključio lampu koja je bila pored kreveta na noćnom ormariću. To nešto pokušalo je da pobegne kroz otvoren prozor na spavaćoj sobi. Međutim, debele zavese i paravani sprečili su ga da brzo izleti. Sanja je to iskoristila, oborila je noćnog posetioca dlanom i poklopila uz pomoć tacne i čaše. Bila je to neka vrsta leptira. Sanja i Milan se pogledaše. Milan je uzeo poklopljenog leptira i spustio na noćni ormarić na svojoj strani kreveta i rekao Sanji: sada možeš mirno da spavaš. Od silnog uzbuđenja i iščekivanja teško da su išta spavali kada su začuli kucanje na vratima. Oboje se trgoše, pogledaše na sat, bilo je oko 6:30 ujutru. Oboje su otišli do ulaznih vrata, a Milan ih je otključao i otvorio. Dobro jutro, sine, daj mi šoljicu kafe, zaboravio života da kupi juče. Bila je to Mirjana, Milanova strina. Nije u oči gledala ni Milana, ni Sanju. Milan joj je rekao: uđi, srina. Dao joj je šoljicu kafe. Mirjana reče: hvala, sine, i ode, a čitava kuća je odisala nelagodom koju je Mirjana nosila u sebi. Sanja i Milan odoše u spavaću sobu da vide da li je leptir još tu pod čašom. Leptira nije bilo. Ovu priču mi je ispričao prijatelj dok smo služili vojni rok, a njemu njegova sestra, Sanja. Zahvalio bih svakom ko je odslušao ovu priču do kraja. Ako vam se ova priča svidjela, zapratite kanal i ostavite komentar. Pozdrav do sljedeće priče.